October ni riat ani a tunkar ni nga ni zana tanga tran lairam Isu Krista baptist ko ran Pastor Biel in khom pui chu zan in hian atiak don lairam Isu Krista baptist ko ran Pastor Biel in khom pui mun rang ranga neya hian zirtop ni le in rin ni khan rorel ni in Pastor Biel in enkol nana tul poimo enge mozat anrela ko ran kalzel nana rot na rang po relin Pastor Biel in khom puya thutluk na siam mai rem chang lo te chu Regional Church Council thlen turin da ani Pastor Biel rang te hian in khom pui thu pui thlan bik nein thu pui soi tura ruat ten an soi thina Pastor Biel then khat chuan speaker ruain speaker te hian thu pui thlan be chanin pathian thu cha an soi thin lairam Isu Krista baptist ko ran hnuaiah hian Pastor Biel somhni pathum omin in sirna tharbera chuan ko ran member singthum sanga le zahni an om